Mu minsi ishize amakuru mpuzamahanga yagaragaje ko intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isirayeli na Iran irimo guhindura ibintu byinshi mu buryo isi yari isanzwe ibonamo uburasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara yatangiye gukara nyuma y'ibitero by'intambara n'ibisasu byagabwe ku butaka bwa Iran n'ibikorwa byo kwihimura byakurikiyeho. Uko ibintu byatangiye, Amerika n'umufatanyabikorwa wayo Isirayeli batangije ibitero bikomeye ku bigo bya gisirikari bya Iran ndetse n'ibindi bikorwa byayo byose. Ibi bitero bikaba byari bigamije kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ikorera mu karere nka Hamas, Hezbollah ndetse n'abarwanyi b'Abahuti. Mu myaka myinshi ishize, Iran yari yarashyizeho gahunda ikomeye yo gufasha imitwe yitwaje intwaro mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Iyo mitwe yakoreshwaga mu kurwanya Isirayeli no kugabanya ububasha bwa Amerika muri ako karere. Abasesenguzi rero bemeza ko iyi ntambara ishobora gusenya gahunda ya Iran yari yarubakiyeho imbaraga mu karere. Iyo gahunda nk'uko twabivuze niyo yari ishingiye ku gushyigikira imitwe itandukanye irwanya Isirayeli n'ibihugu by'inshuti za Amerika. Iyo gahunda ishobora gucika intege kubera ibitero bya gisirikare bya Amerika na Isirayeli. Ku rundi ruhande, ibihugu byinshi byo ku isi bikomeje guhangayikishwa n'iyi ntambara. Iyi ntambara Isirayeli iri kurwana ifatanyije na Amerika bakarwanya Iran. Ibihugu byinshi bihangayikishijwe n'iyi ntambara kubera yuko iyi ntambara iramutse imaze igihe kirekire ishobora kuba yateza ibibazo bikomeye ku isi, cyane cyane ibijyanye n'ubukungu. Noneho iyi ntambara ikaba ishobora gutuma hari n'ibihugu bimwe bisenyuka iramutse imaze igihe. Hari icyo rero abantu bakomeje kwibaza kuko aho bigeze ubu ngubu, Iran biri kugaragara yuko nayo iri gukoresha imbaraga muri iyi ntambara zitari zitezwe. Bya bindi abantu bavuga ngo Isirayeli irakomeye, Amerika irakomeye, ariko urebye uburyo Iran iri kwirwanaho, iyo ubundi ntabwo yigeze itera Isirayeli cyangwa ngo itere Amerika, ahubwo yo yaratewe, ibyo iri gukora ni ukwitabara. Ariko ikibazo nyine abantu bibaza, ese Iran ishobora gukomeza guhangana na Isirayeli na Amerika kugeza itsinze iyi ntambara? Icyo ni ikibazo abantu bose bibaza. Gusa iki kibazo kiragoye kandi gikeneye analize ku bantu bazi kureba iby'intambara, bazi amateka y'intambara zo mu karere ka Afurika, mu karere ka Aziya yo hagati, uburasirazuba bwo hagati, amateka y'intambara Amerika yagiye irwana. Urebye intambara ya Iran, intambara ya Vietnam, intambara ya Iraq, izo ntambara ushobora kureba ugasesengura, ukareba ikoranabuhanga rigezweho. Noneho hari impamvu nyinshi ushobora kureberaho. Rero Iran gutsinda iyi ntambara iri kurwana n'ibi bihugu byombi biragoye cyane, ariko ni ibintu bishoboka. Gusa igishoboka cyane cyo kigaragara, cyamaze no kugaragara, ni uko Iran ishobora gukomeza kurwana igihe kirekire igateza igihombo kinini kuri Amerika na Isirayeli. Ku rwego rwa gisirikare, urebye Iran inafite nuclear weapons ndetse na Amerika irazifite izi ntwaro za kirimbuzi, ariko Iran ntabwo izifite. Nk'uko bigaragara, abantu benshi bakeka yuko Iran izifite, ariko ntabwo Iran ifite izi ntwaro, kubera yuko ni ibintu byamaze kugaragazwa n'ubushakashatsi. Iran ntabwo ifite izi ntwaro za kirimbuzi. Gusa Iran ifite indege nyinshi zishaje, air defense yayo iracyari hasi, nta nubwo nyine nk'uko twabivuze ntabwo igira iyi nuclear weapons cyangwa se
arme nucléaire ntazo ifite, gusa Iran ifite ubushobozi bwo kuzikora, nubwo bigaragara nubwo itazifite ariko ifite ubushobozi bwo kuzikora. Ibi rero biri kuba muri iyi ntambara, amakuru aheruka agaragaza ko Business Insider cyangwa se Guardian, Iranian drone and missile activity has dropped, aya ni amakuru aboneka agaragaza ko Amerika na Israel bamaze guhitana target 2,000 muri Iran. Ibisasu bya Iran byaragabanutse hafi 86%. Indege za Amerika zatangiye kugira kontrole y'ikirere cya Iran. Ibi rero byerekana ko Iran iri kugenda itakaza ubushobozi bwo kurasa misile n'indege. Icyo rero Iran ishobora gukora nubwo itatsinda, Iran ifite strategy zatuma ishobora gutinza iyi ntambara. Nk'uko byagenze ku munsi w'ejo, iyi ntambara Iran yo iri kurasa drone yakoze mu buryo buhendutse ikoresheje ibihumbi 20 by'amadolari. Hanyuma noneho Israel igakoresha biriya bisasu bya Patriot, biriya bya defensive bisa n'ibindi bisasu bigaturikira mu kirere ntibigere ku butaka. Ibyo bisasu Israel iri gukoresha kimwe cyo gusama ibyo bisasu cyangwa se gusenya ubudrone Iran iri kohereza. Iran yo iri kuba yarakoresheje ibihumbi 20 ikora kamwe ibihumbi 20 by'idolari, mu gihe igisasu bari gukoresha gisenya icyo ngicyo cyaturutse muri Iran kiri kuba gihagaze agaciro ka miliyoni 4 z'idolari. Urumva Iran yo iramutse kandi bavuga yuko ifite ubushobozi bwo gukora drone nyinshi ku munsi, drone nyinshi cyane, nyinshi. Hanyuma noneho izo drone urumva izikora ibihendutse, ariko izo drone Israel iri gukoresha isa n'ibisasu birahenze cyane. Urumva ko Iran ifite uburyo bwo gutinza intambara, kandi noneho ifite misile ballistique, hypersonic itararasa. Ibyo ngibyo rero bikaba bigaragaza yuko nubwo Amerika iyirusha imbaraga na Israel, ariko Iran nayo ifite ubushobozi bwo gutinza intambara. Hanyuma noneho Israel ibisasu bikaba byayishirana, mu gihe biyishiranye rero biyishiranye Iran itararasa misile zayo, tayari Israel na Amerika baba batsinzwe, kubera yuko yo urumva ari misile itararasa. Iran yakoresheje uburyo bwo kugira ngo ibanze yaca intege cyangwa se ibisasu byo mu bubiko bwa Israel bise n'ibishize. Kandi ukurikije n'ibyo Trump yavuze muri iyi minsi avuguruzanya na secretary we Marco Rubio, bigaragara yuko Amerika idafite ibisasu bihagije byo kuba byarwana iyi ntambara igihe kirekire. Rero Iran ifite misile na drone nyinshi zishobora kugera muri kilometero 200. Izo drone zikaba zitanahenze cyane. Ibi rero bishobora gutuma Amerika na Israel batakaza amafaranga menshi mu kwirinda. Ikindi, Iran ni igihugu kinini cyane gikubye Israel hejuru y'inshuro hafi 60 hejuru yaho. Bisaba kujya muri geography tukabanza twareba, ariko ni igihugu kinini cyane, mu gihe ifite 1,600,000 kilometero kare. Kilometero kare zingana na 1,600,000. Murumva icyo gihugu ni kinini, mu gihe Israel ni agahugu gatoya katanangana n'uru Rwanda rwacu. Murumva ni gatoya cyane. Rero ibi bishobora gutuma iki gihugu kugitsinda burundu bisaba ingabo nyinshi cyane. Ikindi, reka turebe ese iyi ntambara noneho ishobora kurangira gute biramutse bibaye ngombwa kwirangira. Abahanga abasesenguzi bavuga yuko hariho scenario 3 zatuma iyi ntambara irangira. Ni ukuvuga ngo scenario ya mbere, Amerika na Israel kugira ngo batsinde vuba iyi ntambara,
bisaba kugira ngo bakoreshe misile basenye ahantu hose hari ibirindiro bya Irani, hari n'ububiko bw'intwaro, bakabisenya mu gihe gitoya, Irani ikabura ubushobozi. Icyo gihe intambara ishobora guhita irangira. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu bigoye cyane, twamaze kubona aho intambara igeze muri iyi minsi mikeya imaze, byamaze kugaragara yuko ari ibintu Amerika itapfa guhita ishobora. Muri senariyo ya kabiri, Irani ishobora kugerageza gutsinda Amerika cyangwa Isirayeli mu ntambara yihuse, ariko Irani ibi ngibi ntabwo yabikora, ahubwo yo ibyo iri gukora iri kubateza igihombo, kuko nayo ifite ubushobozi bwo kuba yarasa misile nk'uko twe twabivuze, ikarasa misile ndende, ariko ndetse za misile zifite ingufu, ariko Irani yarabyanze, iri kwikoreshereza utumisile na drone bihendutse, izindi ziracyari mu bubiko. Noneho iyo icyo ishaka ni uguteza igihombo kinini, hanyuma Amerika na Isirayeli bo urumva ibyo bari gukora ibintu bitwaye amafaranga menshi cyane, hanyuma bishobora gutuma abaturage rero bananirwa kubera intambara. Ubu buryo rero bwigeze gukoreshwa n'ibihugu byinshi mu mateka. Urugero rw'intambara yabaye muri Vietnam ndetse n'intambara yabaye muri Afghanistan hagati y'ibihumbi 2001 n'ibihumbi 2021. Muri izi ntambara ibihugu bikomeye byahuye n'imitwe cyangwa ibihugu bifite intambara nke, ariko bikarwana igihe kirekire. Irani rero ishobora gukoresha misile na drone buri gihe. Irani ifite misile nyinshi na drone zihendutse. Rero icyo yakora ni ukurasa misile, kandi n'ubu ngubu nibyo iri gukora, ni ukurasa misile mu mijyi ya Isirayeli, za Tel Aviv n'ahandi. Noneho yo ikaba yarasa ibirindiro bya Amerika mu karere, kandi nta nibyo iri gukora. Muzi ko yarashe muri Yemen, irasa muri Qatar, muri Arabia Saudite, hose yagiye harasa. Hanyuma noneho ikanakoresha drone zatuma defensive measure zirushaho guhenda. Ikibazo ni uko kurinda misile imwe, nk'uko twabivuze, kurinda misile imwe bishobora gutwara amafaranga menshi kurusha kuyirasa. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi, abari gukurikirana amakuru barabibonye. Hanyuma misile ya defense nk'uko twabivuze ishobora kugura miliyoni 4, ihendutse ishobora kugura miliyoni 1, hanyuma drone miliyoni 1 y'idolari. Hanyuma drone ya Irani ugasanga iri kugura ibihumbi 20 gusa. Murumva yuko ntaho bihuriye. Ibi rero biri gutuma umwanzi wa Irani ari we Isirayeli na Amerika batakaza amafaranga menshi mu kwirinda. Hanyuma Irani ikindi iri gukoresha imitwe iyishyigikiye mu bihugu byinshi. Ubu yatangiye gukoresha Hezbollah yatangiye kubafasha, ariko Irani ifite undi mutwe uretse iyi Hezbollah yo muri Libani, ifite umutwe w'abahuti muri Yemen, ikagira na Hamas yo muri Gaza. Iyi mitwe rero nk'uko bizwi yangana na Isirayeli n'abanzi ba Isirayeli. Ishobora kuba yatangiza ibitero kuri Isirayeli, ikarasa misile ku mato ya Amerika no gufungura front nyinshi z'intambara. Ibi bigatuma Isirayeli na Amerika batatanya ingabo zabo mu bice byinshi. Ikindi, Irani iri hafi y'inyanja ya Strait of Hormuz. Aha hantu niho hanyura hafi 20% bya peteroli yose yo ku isi. Niba rero Irani iramutse hafunze, ubukungu bw'isi tayari no guhita buhungabana. Ibihugu byinshi bigashyira igitutu kuri Amerika ngo ihagarike intambara. Ikindi, cyber war. Irani ishobora gukoresha cyber war cyangwa se cyber attack ku mashanyarazi, ku mabanki, kuri communication system. Ibi bikaba bishobora guteza akajagari mu bihugu biyirwanya. Rero hari ikintu Trump yavuze, avuga yuko iyi ntambara ishobora kumara nk'ibyumweru 4 ikabirarangiye. Ariko uko bigaragara iyi ntambara ishobora kumara imyaka. Nk'uko bigaragara ishobora kumara imyaka 2, imyaka 5 cyangwa no kurenga. Dufatiye urugero ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya ubwabwo bwavugaga ko bushobora kuyirwana mu gihe gitoya bukaba bwafashe Ukraine. Ariko kugeza n'ubu murebe igihe intambara imaze, imyaka imaze,
yanze kurangira. Ibi rero bigaragaza ko iyi ntambara ya Iran na Amerika ishobora kumara igihe, kuko ubu iracyakoresha ibitero byo mu kirere. Mu gihe rero intambara byabaye ngombwa yuko bohereza abasirikare ku butaka, tayari muzamenye ko iyo ntambara izamara igihe kirekire, kandi iyi ntambara niramuka imaze igihe kirekire, tayari ubukungu buzaba bwaguye, ibiciro bizarushaho kuzamuka, kuko iyo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse, n'ibindi niho bigenda bizamukira. Rero intambara buriya, iyi ntambara bashobora kuyikinisha bagira ngo izamara igihe gitoya, ariko intambara ikaba yamara igihe kirekire. Tubibutse yuko ibi ngibi tuba tubabwira muri iki kiganiro nibyo tuba twasomye tuvanye ku mbuga zitandukanye, tukagenda duhuzahuza amakuru. Ikindi, iyi ntambara ishobora kuba intambara y'akarere nka kuriya Middle East yose, cyangwa se uburasirazuba bwo hagati bukaba bwakwinjira muri iyi ntambara, urugero nka Libani, Syria, Iraq na Yemen. Icyo gihe akarere kose rero kahita kajya mu ntambara, kandi ibihugu bimwe na bimwe Iran yamaze kurasayo ibirindiro bya Amerika. Ikindi, Amerika iyi ntambara imaze igihe kirekire kuyitsinda byayigora, cyane ko intambara nyinshi yarwanye ntabwo yigeze zitsinda, nubwo yagiye yica abayobozi baho igaca intege, ariko ntabwo yazitsinze. Intambara yo muri Vietnam Amerika yarayitsinze, intambara yo muri Afghanistan Amerika ntabwo yayitsinze. Ibi rero nabyo birashoboka ko n'iyi ntambara kuyitsinda byagorana. Iyi ntambara rero ishobora kumara igihe kirekire, ikaba ishobora guteza igihombo kinini ku barwana, ariko nk'uko twabibonye gutsinda Amerika na Israel icyarimwe biragoye, cyane ko bafite tekinoloji iruta iya Iran, indege nyinshi, intelligence cyangwa se ubutasi bukomeye, noneho bo bafite n'intwaro za kirimbuzi. Rero Iran ishobora kutemera gutsindwa vuba, igakomeza kurwana igihe kirekire, ariko gutsinda intambara yose irwanya Amerika na Israel nubwo bishoboka, ariko ni ibintu bigoye cyane. Noneho buriya Amerika nubwo ifite imbaraga, kuba yatsinda iyi ntambara ikayirwana kugeza igihe irangira ikayitsinda ni ibintu bishoboka, ariko nayo biragoye, kuko hari ibintu bitatu bigena niba iyi ntambara yakomeza, Amerika ikaba yakomeza kuyirwana ikaresista kugeza igihe irangiye. Icya mbere, murabona intambara z'ubukungu n'igisirikare. Amerika nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye cyane ku isi, n'ingengo y'imari ya gisirikare iruta cyane iy'ibindi bihugu. Ibi bituma rero ishobora kohereza ingabo igihe kirekire, kugura intwaro nyinshi, gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu bihugu byinshi icyarimwe. Noneho na politiki yo mu gihugu cy'imbere, iyi ntambara ishobora kumara igihe kirekire, abaturage bakaba bashobora gutangira kuyinenga no kwitotomba, abanyapolitiki bagasaba kwihagarara, kandi ibi ngibi byigeze kuba bari kurwana intambara ya Vietnam n'intambara ya Afghanistan. Ikindi, intambara kugira ngo bayirwane ni ibintu bisaba igiciro gihambaye, kuko intambara z'ubu ngubu ni ikoranabuhanga, ntibisaba kugira ngo uhaguruke wohereza abasirikari bajye ku butaka bw'igihugu muri kurwana. Rero intambara zishobora gutwara miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka, bigashyira igihugu mu gihombo, ubukungu bise bikaba byashyira pressure cyangwa se igitutu ku bukungu bw'igihugu. Rero Amerika ishobora gukomeza intambara igihe kirekire, ariko igitutu cya politiki n'ubukungu bishobora gutuma intambara Amerika idakomeza kuyirwana. Iyi ntambara ishobora kuvamo indi ntambara, ndetse ugasanga ivuyemo n'intambara y'isi. Nubwo intambara nyinshi ni uku zagiye zitangira, izi ntambara zafashe isi ni uku zagiye zitangira, ibihugu bibiri bigatangira birwana, hakaza ibindi bibishyigikiye bikaba byakomeza, bikavuga biti reka dutabare bagenzi bacu, intambara ikagenda ifata n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Iran rero nayo ishobora gukorana n'iriya mitwe ibashyigikiye, nk'uko twabivuze, Hezbollah yo muri Libani, Hamas yo muri Gaza, abahuti bo muri Yemen. Iyi mitwe ishobora kuba yafasha Iran ikagira ingufu kurwanya Iran, ibihugu biri kurwanya Iran bikaba bitapfa gushobora iyi ntambara ngo biyitsinde. Noneho ibihugu bikomeye
nk'uko twabivuze nabyo bishobora kwivanga muri iyi ntambara, hanyuma byagira uruhande bifata ku buryo bwa politiki cyangwa rwa gisirikare, ugasanga intambara ifashe indi ntera. Amerika rero ifite ubushobozi bwo gukomeza intambara igihe kirekire, ariko politiki n'ubukungu bishobora kuyigora, bigatuma kuyirwana binanirana, cyangwa se bikaba byayitera ibibazo mu kurwana iyi ntambara. Rero hari ibintu bine abasesenguzi ba geopolitike bavuga ko bishobora gutuma intambara iri hagati ya Iran na Israel ihinduka intambara y'isi. Wenda reka bari icyo dusorezaho turebe, ese iyi ntambara ya Iran ishobora kuba yabyara intambara y'isi? Ni ibintu bishoboka cyane, kuko ni ibihugu bikomeye by'isi bifashe uruhande. Iyo ntambara yinjiye mu bihugu bikomeye ishobora kwaguka cyane. Urugero, Uburusiya cyangwa Ubushinwa bifashije Iran mu buryo bwa gisirikare cyangwa intwaro, Amerika igahita ikoresha imbaraga nyinshi kurushaho. Ibyo bihugu bikomeye byinjiyemo ku mpande zitandukanye, intambara ishobora kwaguka igahita ifata isi yose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba inzira ya peteroli ifunzwe, twabonye yuko peteroli ituruka muri iriya nzira twavuze ari 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Iyo nzira rero ya Strait Hormuz iramutse ifunzwe, ahantu hanyura iriya peteroli, Iran iramutse hafunze, ibiciro bya peteroli byahita bizamuka bikikuba, ubukungu bw'isi bukagira ikibazo. Ibihugu byinshi rero byahita byohereza ingabo mu karere. Ibi bishobora gutuma ibihugu byinshi byinjira mu ntambara. Icya gatatu, niba intwaro za nucleaire zikoreshejwe. Murabizi neza yuko nubwo Iran idafite intwaro za nucleaire, ariko ifite ubushobozi bwo kuyikora ndetse ifite n'ibikoresho. Nuko itayifite, ariko irashobora kubona irembejwe n'intambara ikaba yakora nuclear weapon. Kuko igihugu nka Israel cyangwa ibindi bihugu bifite intwaro za nucleaire, biramutse rero bikoresheje bombe atomique, bishobora gutuma ibindi bihugu nabyo biyikoresha. Kuko Iran ifite ibihugu biyishyigikiye bifite izi ntwaro za nucleaire. Rero intambara ishobora guhita ihinduka nuclear war. Ibi bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane ku isi. Icya kane, niba intambara ikwira mu karere kose, nk'ubu iramutse ifashe biriya bihugu by'akarere kose byo mu burasirazuba bwo hagati, biramutse byinjiye mu ntambara, intambara ishobora gukwira vuba. Urugero, Liban, Syria, Arabia Saudite, Turukiya, ibyo bihugu byose tuvuze biramutse byinjiye icyarimwe mu ntambara, akarere kose gashobora kujya mu ntambara. Rero iyi ntambara ishobora guhinduka intambara y'isi yose, niba ibihugu bikomeye by'isi biyinjiyemo. Inzira ya peteroli ku isi iramutse ifunzwe, intwaro za nucleaire ziramutse zikoreshejwe, ibihugu byinshi byo mu karere bikinjiramo icyarimwe. Ibyo bintu bine biramutse bibaye, intambara yahita ihinduka intambara y'isi, nta nubwo yaba ikibaye iy'akarere, yahita iba intambara y'isi yose. Nibyo twavuga kuri iyi ntambara, ariko muri video ikurikiraho turabagezaho update, tubabwire uko intambara imeze, tubabwire aho igeze, hanyuma abafite andi makuru nabo bagende baduha update muri comment, hanyuma dukomeze twubake uyu muyoboro wacu. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro twakoze. God bless.